Selamun aleyküm. Gelî temaşavanê me yê hêja îro em pêşberê we ne. Bi rastî rojava me hinkî fireh ye. Em ê çend hev nûçeyê xwe hilbijêrin û me derheqê wan biştexilin. Malûm di hilbijartina ku ev derbas bû 28 Mayîsê de ya Gulanê de. Piştî ku hikûmet ava bû, Recep Tayyip Erdogan qala tiştekî nû kir. Got em ê qanûna esasî em ê nû bikin. Bi rastî ev ya meselekî giring e lê ji gelê xwe de ji bo xatir ku bêfêmê were fêmê em ên kîndirê vekin ji bo çê qanûna esasî ji me re pir giring e. Tê çi wateyî, tê çi manê em ê ser vê hinkî binirxînin. Ya dudaya malûm Türkiye beriya hilbijartinê de di aborî de ketibû tengastiyê. Ji ber ku der erdhêjayî be em aborî de hinkî pirsgirêk hebûn û beriya wê jî malûm Covid-19 pandemî hebû. Derheqê wî jî hinkî pirsgirêk çêbibûn. Türkiye de aboriya xwe de ketibû tengastiyekî giring. Malûm ev hikûmeta nû çêkirin Mehmet Şimşek anîtin û hinekî qurmayî nû anîtin derheqê cêgiring de. İktisadê pîşa me çi heye em ê derheqê wî denkî biştexilin. Ya duduya jî ber bi hilbijartina heremî ya nû em derin malûm heşt mehwan maye wê hilbijartinek ya heremî çêbe ya şara derya ya belediya wê çêbibe. Dibir de em ê qala şara derya İstanbul ya Ankara'ya bikin. Navreşa wan çi ye, çi halî de ne? Gelo gelê me ji wan razî ye, çi hêvî dikirin û çi dîtin? Em ê derheqê wî jî biştexilin. û ya talî jî bi rastî tiştî ku CHP bi ser neket ew hêviyek tiştekî wan dikir çê nebû di nav xwe de pir gengeşî dikişînin, pir pirsgirêkî wan hene. Ev pirsgirêkê wan êk ji devletê xuyakirin heye, êk ne xuyakirin heye. Em ê wan jî hinkî binirxînin. Yani malûm Ekrem İmamoğlu dixwast xwe di pêş de bixe. Meral Akşener jî dixwast ew jî di pêş de bikeve. Lê Kemal Kılıçdaroğlu ew hevadbandiyê xwe înat kirin, nehîstin Ekrem İmamoğlu têke pîşî. Got ez wekî her demî û ku piştî bi ser neketin ya hewdû ew kirin, tûşdar kirin. Ew got sebebê ku bi ser neketî tu êdînî wiha gotu. Heta jê de gotin piştî ku vê ewkê de hewceyê tu de ji vê derê berdî tu herî. Li wir gelo çi diqewime em ê serekê binirxînin. Niha dehem nêvanê me bi qîmet hene, qedir bilind hene. Yek hukuknas Yahya Turan. Yahya tu bi xêr hatî. Xwedê ji we razî bî sağ ol. û êdin jî lêkolîner Abdullah Qawan ji Mêrdîn. Yekî Abdullah tu bi xêr hatî. Nav xêrê de bin birayê Sêfettin. Qawan dişwar inşallah. Deyvazî be. Belê gelê temaşayê me. Niha qanûna esasî ya ku niha li ser me hikmê wê heye em hinkî derheqê wê bêjin. Malûm di 1908 de Kenan Evren û hevalbendî wî li ser îrada gel de darbeyekî li derxistin. Piştî ku ev darbe li derxistin, du sal şûn de di 1982 de qanûnek esasî çêkirin, ava kirin. û vê qanûna esasî bi qûweta leşkera li ser millet ava kirin. Îro teada ku wê qanûna esasî li millet dike heta niha dajo çil sala çilêk sala ev teada li millet tê kirin. Ev hikûmetê dajon vê qesê roj bi roj cana tê qal kirin qanûnek esasî yan nû ya ku gel bi serê xwe qanûnek nû ava bikin bê holê. Kekê Yahya Turan yani di hundirê ev qanûna esasî ya ku niha di serê me de hikmê wê heye çê tê de heye em karin bi kurtafî çina bêjin û ya ku niha em hêvî dikin ew ê çi hebe. Kêkê Sêfeddîn rastî qanûna esasî çêkirina wê de ji di darbê yani hatiye ava kirin. Yani navek li ser wê nayê dibe ev make qanûna darbê ye. Yani ewil ev nava jê re yani ji Tirkiye re mesela Kêmaniyê em bêjin îro ev zêdeyî 40 salî ye vê qanûna han yani vê ev qanûna de li ser hikmî yani tê hikm kirin. Gerek ewliya wê na ji xwe ji zû di vêya bihata guhertin. Gelek derba Yahya nayê min niha.
دنگێمە جارێتێکێک سفەتی يعني جاري كي سيفتين يعني ما كقانون دي حتى يلو قالك يعني جوهرتن هاتن كرن وفان جوهرتن انا حريك سريقه يعني جهنك ماده عبارة يعني تبدي نهات جوهرتن جبرولو لازم بقى أبما كقانون جبريل يعني التفاهي تبدي ورا جوهرتن أبياجي يبتدي بده بإرادات يعني سياسية فقط تنجي جبر يعني إرادات سياسية جردفي حتى إيرو جيلك دربا جبوج أف ما كقانون ورقو هرتن يعني هجمارا وكيلا جي بس بو فقط دفي دما نهد دفي يعني بيشتي في البجارتنا نه أنا كي مثلا اتفاق الجمهور سيسدو بيستو دو بيسوسي مثلا تشتكي وريدكي يعني او وكيلي هان نا بسن يعني ام تشاو بيجن وجا همجي يعني او قانوني كي ام دفيق اساس كرك ورق هرتن مثلا او قانوني او تشار ماده اول هرتن دوان تشيبه يا جي ام بيجن مثلا قانون ماده حمولاتيه مثلا جبو وطنداشلغي ام بيجن او ماده جبو ورق هرتن يعني للسيرفينا دفي دمان لهده ازور تفكرم كي يعني برسكريك نا تشتيولو تبيجي براحتي يعني هساني ويتشي بذ كسيفتين يعني مثلا قال كي مثلا زحمه لورا يعني او يعني هجماره وكيله داهي نبس يعني جبو فاني كي مهم قانوني اجباري في تبيجي كي مثلا ايرو ام بس هناك ماده نادن وجباري في امي في قانوني ايجي هاتن جوهرتن جي هندري ويناده يعني اوجي يعني دستي خنادن قالك ماده السر بينال هاد بكن او يا تشكي بلكي ممكن به فقط ايه مهم يعني مرد خوازق بالخاصه ورن جوهرتن جبو بينا ازلود فكرم كي في يعني دما نهدي وهين يعني زحمه تربه ويعني للسل يعني ام بيجن تشوا ويتشغاق مخالفات آليكارية بده أنا نزيكا شل وكيلي أف سعادت دفا وقالجيك مثلا أف بارتي هان آليكارية بدن بلكي هناك مثلا سيسدو شيست حب وكيل بيدا بده لورا كيمي سيسدو شيست وكيلي سخوا يعني ما كقانون نايقو هردن يعني تبخوازي يعني وينا بيجي البجارتنا مثلا يعني آملت رفراندومي جبوت وينا يعني أبوي آليكارية وينا توي ما كقانون تبقو هالرجي كيماني ده سيسدو شيست وكيل لازمه هو شغله اب سيسدو شيست وكيل جيتونا بك سيف الدين هو شغله او ما قانون يغهرتنا وينا هو ويل سرغوتني تني بمين جاردي ازلو تفكرم كي سيف يعني براستي حوجايه ملتي ما يعني قال اب قانون اساسي كناها كما يسمى هي وتعديك الملتي ما ذكر فاش فين بكن وبيا الوكيلة وخا بدن قبول كرن يعني وقتا قوتا سيسدو الشيس وكيل حوجية اما ام ايلو زانن كملتي ما ايخ بدي وجدان بدي اقل دناب جهبي دا جهنه دناب اي بارتي دا جهنه يعني وانا جوكيلة خو بيجن وان قانوني تعديل في قال لي هان لكن وانا برا جوهرتن يعني هر تشتي ام جي وكيلا بك ام هيبي نكن اما حوجه ام جملتي خو بدن فهم كرني يعني ايرو ام بالا خددني يعني ايرو ام ملتي كنها بهب كتن بالدستي بان قانونا و ام ملتي مكتي فاخلا هفدو يعني اساس بابو قال كوان دوستي هبون اما بوان قانوني نها اساسي على السف ام دنا بنا دشمني هف
يعني كملجي حوجية دفردا جخورا بار ببينه كل الوكيلي خو وقت بوام تقبل كرن هنجي المجلس ده دستاكي بدن في جهتنا قانوني كاكي عبد الله نها المردين ام بالا خدني يعني دفي ديلوكاب شوي ده 20 سال بري 30 سال بري اف باندورا ما قانونا يا ضربه اجر يا كنان افران بشقاطي تعديل ملات كريه ما نحو جايكم ملات جو وكيلي خو تنجي خو بلن بك برافانا بيجو هارتن و جوانا وانتيغن بيشته يعني إلو حوجيكو وان بكيلا آقارتي يا هدا قارب يا بيجن هدا قارب وان بكي نجي بار الوانا كفه يعني براستي براي فاتي براي سيفتين دفي دراد اصلا تشتك مطابقاتك هي يعني المطابقات چیه؟ ایروز توش تمامی گل رد بجش تمامی ملت رد بجه دبی ولا حوجی به مکا قانونی به آنها ساق سیویل هی توش سیاست مدار رد بجه دبی ولا حوجی شبیه هی تو تمام سیاست مدار تو دبی ولا حوجی شبیه هی تو الکیجا پارتیا دنره تو البرنامه وان دنره دبی حوجی شبیه هی هیک پرسکریک دو کدی برای فاتی أنا براي سيفتين يعني قشت بيجن حوجيك شبه هي برسكريك ما تكو دريده يعني يكيك حبكي لسر مكا قانوني لكولينك كربه لهنك مادة نريبه يا ده أهلي إيش به ساعتن دبي حوجيك شبه هي يعني أم بر مادة نجار برستيه يا ده أولدارتيه يا ده ملت علاقة داردك أم بر بنا تشتغل فقط تشتن هنا أنا براي سيفتين بحثا د مکا قانونی حشتی و داده هم که به ضربه بحثا مستشارات که ایرو مستشار د فرمیت دیش ارته رابو هین او ماده دوی درات هیه یا دا دواره پروردهیه ده دواره مکتبه ده معلومه بره مکتب اولی 5 سال بو در خصن 8 ساله انا 5 سال هیه 8 ساله زاروک مجبور بخونه لمکا قانونی حشتی و دال انا ساتو نره بحثا او 5 سالات که شکلی ویدی که و جواب ابی هاد کو هراندن شبر ویه که نه پرگت اشتغلاندن وقتا تو لگش آدنره به پرایی حوجی کو هراندن ایدی که او یک دوی دران مطابقات که هی مطابقات که هی آدو دا یا اون دویشن حیرا ویا داربیه و کنان اوران سوجدار ندی بلی ولا و دارزاند اری ولا و محکوم کرد اری حتى او كسي قمري بونجي ومحكوم كرن اري وند بين افانيك ماقا قانوني حاضر كربون تشتيد قوتن و تشتي اسكرن شاشن اري بكي شبو چناي گو هراندن بيا و اف بارتيه گجل سر بيا اتفاقي كرن شبو چناي گو هراندن براي سيفتين دو تشتا دختمه يك جي يعني وقت قلت ملت قال صازي بارتي حقوقي ايك خود يعني خود هندرين نافي ملتات دبينه ايك في ماكا قانون حاضر بك والجور كي حاضر ببه çünkü İro işte AK Parti aslında dibe nokta hatiye noktak başı dibe bırak herkes dinabe işte bu asli cevap partiye diye bir şekilde dibeşin yani gvan kese niyeta van pakış be şbo guherandina maddena nekdi belgor fikra miteni tamam fikra bira ben araki o herkes kod hündüreyandı bibine tamam devlet ama devletik Müslümanı fakat ekol dici vejidnerin hukuki ve gerek hündürevet bibinin evaji nerinek başı dve derade xabatik liser bibe bira seyfeti ve encamik jeder yani ve preskrika zor biji karın de vi varidi gav ke bavın xabatik bir rengi bükün preskrika heri mesin aktu de beje rastı ne lazım eme bejin bir parti kev giredayı be ya da eme ben milletvekiliye vederaye fakat maalesef şu 2012 bin AK Parti li iktidarı ve 2023 2002 hatta 2023 çen sal 21 sal der bas bu ya de her hilbijartin edici
her hilbijartin edici tüdnere bahsa maka kanun etki o anayasa etki. Fakat maalesef sistema gahatiye dühündüre meclis edi mecbur ev raye vekilal ve dera lazım. Ve dera de parti preskireke wan eve. İro eme bibejin CHP dibe giz alikartiye bidim. Maka kanuni anayasak sivili nüh. O AK Parti eftişta got olsa heyet reda o eme ben sibe ve ame derxist. Vi hesaba nakı gel veji istifade bikir. Şu menfaata millet rey vi tişti nafikir. Dibi valla veş AK Partiyer bibi mal ve ray ve hinzedetir. Parti giş maalesef bir şekli li mesele gedinerin. Dühündüre ve caredi umudamı bir şekliye. Dühündüre meclisedi gellik renk hebu. Bine 2017'de Biray Seyfettin 2017'de Cemil Çiçek Komisyon Seroke Komisyonu bu. Çar parti hebu. HDP bu, CHP bu, MHP bu, AK Parti bu. Dişi dehenek maddadı tam ve bu gotana eme veya çareser bakın dedi CHP ya nehat ya HDP nehat ya komisyon boykot kır o maddat askıya edima. İro fedaveçiye dühündüre meclisiyedi gellik parti hene o ek dühündüre ittifaka millet zeşi. Yani vak İyi Partiye, vak Saadet Partisi, vak Deva Partisi, ve Gelecek Partisi ji gittekilik çebu bilhassa ji pişti hilbijartina heremi aşaredariya ez bawer dikim mesela maka kanuniyedi anayasede karın hikna qanih bikin otfaqik çebin ev rakama gişmar lazım ez ve carib xwe umutlime xebatik samimi gitte çebu ve priskireka de derbaskin. Kaki Yahya azib kurtafi ve şey sepersin. Malum ev kanun ya kena evvel lesan bakstiye. Tade beter me kurmanjat ke. O malum enek insan enek kesayet enek parti dertkevin be em sen navi kurda em derketine. Em sen navi mafi kurda em dikabetin. Ma nahuje kuvan partiya le peş gühertine bin. Yani ev peşvanti bikin ev teklifi bidin gerek ev millet teşviki ve çiğ ma nahv ceye ama vaki Teki Abdullah gotu jibo khatık etşebi betlandın ev hınık vak hile dikin yani jibo khatık komisyon avana be jibo khatık kanun ne görten tişna dikin yani gelo jibo çiğ yani كسفتين يعني او بينا في مساله خد ترخين بيش فقط براستي او نا يعني خد يوي دعوين شي يعني بشتي فيل بجارتنا 2023 اف مساله جركي لسر هات خبردان ايج الي كاري وان جيبون واجي خو اشكرك يعني بملت اجدان فهم كرين ايج يعني الي كاري وان جيبون ايج مساله شيرو فدكن لسر مساله مدياج فاكي وكي لسر الاكرانا يعني دان واجي بخوجي فهم كركي مثلا او بارتيا قلت بيجي افيك دبيكي مثلا امسرنا افيك كرماجا دكتني ياخذ نالي ولو دخن هات فهم كرينكي كفانا تعالى قوام بو دعويرتني وجوا دردني وان هناك مساله تعالى قوام بكرمان جارجي دايتني يعني ولو هات فهم كرين بالك ملتي ولو فهم كر حتى جبر ريناجي هناك رايوانجي كين بون فقط جاردني جي يعني ملتي كرماج مثلا بفراهي جبرج مثلا الي كاري دايوان يرو هل هيجي هناك هيفي جوانا هني فقط اونا جخور في مساله قلت بيجي يعني عول كرك يعني مخالفات مركير مخالفات كي مثبت مثلا وركرين يعني مرا عول اراده كي جبو ما قانون ورق وهرتن جبو فينا كرك ارادات دركب بيش فقط او اراده هاني كي مثبت يعني فايده ملتي تهبه او نا عول ذي اراده درناخين بيش يو شغا اراده درنخستن بيش لسر جوهرتني والي كاريك ندان ومثلا تقولي لسر كوميسيونا بالسر مثلا هجمارا وكيلابه يعني افالي كاريك ندان هلبتي مثلا هين بهتر يعني لسر ويور خبردان في غوطا لسر مثلا تي بي جي مساله كرمانجا يعني مثلا يعني سيرفينا شار سري وركرين هلبتي يعني کار نای سر و ناجی داهی یعنی گوتن نای سر چونکی ابنا يعني دردك واني ولو تنيه وج آدني جي كي سيفتين يعني إيرو
للسر يعني مثلا يعني كردا وبيا هوتا ام بيجد ما قانوني دي كان بيجن مثلا كردا للسر بينا وري خبردان بيا هوتا ما قانوني دي بحثا كرمان جاجي مثلا وري كرن يعني بملتي مثلا وري الناس كرن بسايره تش وكيدني يعني اولياء وينا كيسيفتين براستي جور فيجن يعني يرو حتى مثلا بيجن ابناكي يعني اب ارغوتا يعني بتشكو سلاح مثلا بدولتي مثلا يرو دبي الشاردكم بن فينا فادي حتى مثلا بيجن ندي نجي يعني ام تشاو بيجن لفيد راجيو برسكريك قال لك مثلا هيك كيسيفتين يعني اف تشتا هر يعني فيش در هين بيتر تي يعني تعلق كرين يعني وك هاوي تيج بيرا كرين بياوتا سرتين وخماندن بياوتا ايك في مسألة خبر ددن يعني انسان يعني بالتمامية يعني مثلا هندري تركي ملت قال هيكش بريفي يعني علي كاريه بدك كسيفتين لو شغال فانا اف سلاحات دستوان دده شو دبي يعني دولت اول وجه شغال في مسألتين ميداني يعني تجي جوينا وكاوي يعني تطبيقي تجي على كاريه دوينا يعني بوي شكل تفهم كرن هذا تشقيسي ام بيجن دي او طانا بيجن يعني نايوي معني ام بيجن مثلا كرداوي مرا سر خبر ند فيها وتا يعني صار السر سرياوينا مرا قوتين نجا مثلا ناوي فقط يعني يعني دي حقيقه جرك مجبورك مرا بفينه دي حقيقه نبينه تبهاوا كده تبيجي يعني ابي مثلا جي تنه يتبيجي او جي نا يعني çare seriye yani çünkü ابي تشت gelki mühimi awliya wena ge iroro van insanana getirdi te goya avana servi mesele mesela qodkin xodiye wena servina nand xon servina yani nezika 5 milyon ra mesela xalqi kurbanj distinin fakat jbo xalqi kurbanj tuştaki nakın yani jbo xalqi gol yani يعني نا ام بيجن السر ما في ولو يعني دماغ قانوني مثلا قوي ورن بدسخستن يعني سر برسكريكي قال ايه وكي دريجي يعني ايه شو مساله كرمانجا هبل ولاتي كرمانجا مثلا كي ام بيجن احتياجك بريكي هب ولوم فكره يعني ام مساله دهي وي مساله دهي ابي انساننا حتى يرو تشار سري يعني ليه نجر يعني وجوار نبو يدر ومع الاسف اف اليكايا جوار جتي دايين اف راي جوار درن او وكيلواني قدرن مثلا مجلس يجي مع الاسف اونا تب فالا تركك يسيفتين يعني يودرا حق قوتنا كي بكنجي او قوتنا وانا نقوتنا كي ام بيجن مثبت جبو منفعتها قال جي خساره بي في جي يعني فالا در او مثلا بيج صالي بملتي جاردني فالا درن كي يسيفتين يا عبد الله يعني ام في دبينن مثلا النبروزي ده بس الحضارة يتان كم دبل يرو كرمانجا معلوم ان درباكم مزون خور يك جوي قانون اساسي يعني حاصل ميه حتى مزون ما قال ذكرن بيش كان اران دربكر يتجهاد دياربكر ده زورنكي وها هات افاكرن تمامی dünyayı dengiyon برابو yani zulme ki pirmezin ve bölgeat kırın ve halimat kırın yani adved vejim mal kuvveta ve heye kundu nevrozi de besed hazara insan kon bikın çima jibo khatik ve kanuna begu herten besed hazara insan kon nakın yalo derde ve hakiban insan abi jibo çe dengiyo da nakıbe yani havce milletime biya hoş fehim bike إيرو ملتمي كرمانش مظلومة من دست تعدل وان تكرن من هي زماني وان نفرمية يا دويا هي زماني وان الپروردهي ده يعني ده مكتبه ده ناي قبول كرن سنتي قبول كرن وپر تعدل كو دوي دمي ده حاص فرمه كردا ده جبو خاطر اب قانونا كذلمه المتكبه گهرتن وكي نوروزي بس هزار انسان ذكر بولي ودقي خو بلن بكن انا حوجه تشتان شي بجبو شي ناكرمان تشتهان يعني بري بان ملتكن بري ملت لكوچو كولانا توب بكن يا دا بري ملت كي وك نوروزي امي بن ساحه قيا بكن
yani beri her tişti gerek ev tişta xwazin ana tiştki gütün nexwazi ya da hesabı kitap ki te gide hebe etjbu ve hesabı kitap ji ban millet nak ez bawer dikim ki ja millete me Kürt li kuça li kolana tuşker Peki abla da gibi çu. Ya hocam em daha em derbest micara nubin malum Türkiye diberiye hilbijartne de abori de pek edu tengasi. Yani AK Parti nimetek leçe bu diberiye hilbijartne de muhalefet hiç kala ve iktisadi nekir. Ne got abori tengasi diye fıskerek hene وای ملت دکانی خود دگرن ملت تعدل وانته که کثیف شاقر نکر ایرو امدنن اردوغان جبو خاطر که چاره سر بکه هنک تدبیر رسینه معلوم بری وزیر ابوری مهمت شیمشک پاشه بگریا و اردوغان وک حکمک هنک حکمه خستسیوی و یعنی دو حکمه خود دستفرهی تشبكي ام بترنه قالوا دبي روشي دا تشي تخيا كرن يعني تشامل تشي هي اوي مهما شيمشاك در حقي فايده ده حقي تدبير اوي تشبكه يعني تشنابكه كي سيفدين راستي مهمت شمشاك حتى انهاك تدبيرك وي يعني دي ابوريه دي يعني وي بستينه چرچواوي نعم بيجن يعني بلكي قالا وینا کری بحثا وینا کریه فقط راستا حتى آنها تدبيري مثلا وبين ستندن يعني زيدت يعني اشكال نكرن براستي يك شيء مثلا اجي هاتي اشكال كرن بها حتى مثلا كرني دي امبيجن مفهوم كريه مثلا اوليا بري هالبشارتني للسر قورا مثلا دوفيزي للسر وينا حبكي وينا او كربون يعني وكاوي وفرين كربون وسكنان دبون مثلا امبيشن دولار كيمي بيستا ولو عيار كربون او نا حبكي سري وينا بردان دبيجي كي دبي مثلا وشغاغي فريد تركي زياده بقيمه به او شاغي اخراجات مثلا اي اخراج يمكن دبي حبكي تعدل واناتي او نا خوازن مثلا خورا يعني فريد هم يعني كيمتر بقيمه به جندر دجي وشغاغ اجا قور مثلا بلند به اجهلا ابوريه دي تعدى اجال ملتيتي يعني تندري بينادي رك دنگاك مثلا وري افاكره اجانها مثلا نزيكا واي تشوي نزيكا 24 ورقه يعني قرا مثلا دولار يعني يورو سيدي 25 ورقه كي سيفدين ابناكي يعني ولو تفهم كرين كي جنب بيجن حكومه مثلا فيشيل بجارتني يعني دوفيز مثلا حبيكي ولوكي يعني سربست تشتيه يعني او يعني قرى دوفيزي كوي سربست بميني هين وري دوام بكي جهلا دي مثلا اليكاري وبي مثلا جبور صايره مثلا جبوك جهلا مثلا واليكاري دور ذهبي فقط دبكي مثلا بيج محمد شمشاك ورتي قلتن يعني مثلا للسر بلند كرنا فائزي يعني ولو تفكرين كي وي يعني هندو مثلا بلكي ندر كده هناك جي مثلا دبي بلكي يعني شازده بوانا مثلا جنب كير هنا كور دبيجن بلكي تشتي ورينا فقط يعني احتمال هي كي ام بيجن دبي دما بيشيا مد دبي يعني كفايزي مثلا قسما يعني زياده بكن اردوغان دبيجي كي دبي از فكره خوني بريده من دبيجم كي فايزي بسبب انفلاسيوني جبرك مثلا دين زياده دبن جبرك انسان هين بيتر بري خوش ديولا مثلا تشيكرني دي مثلا استعمال بكن بري خو ايجاد خند فايزي يعني وكاوي ياترمي مثلا ناكن جبر بينا اردوغان بس فكره خوني بريد فقط يعني بوليتيكا مثلا مهمت شمشك محتملا ولو يعني ولو يعني دكي يعني احتمالها هي قوي هناكي يعني فايزه وبري برجور بدي جات يعني شوا بري برجير كربوني جاي بري وينا قسما بلكي يعني برجور بفي جبركي
مثلا ام بيجن حبكي هين بهتر يعني اف قرا دوفيزي يعني بوي هاوي يعني هين بهتر بيش نكذا يعني ده بهتر يعني جبن كنترول در نكذا يعني او دبيجن كي دبي مثلا دوفيز بلا سر بس فقط ويش هاج بن كنترول در كذا او ويش غير خساره يعني ايجاري مثلا همجي مثلا هيلا سبيكولاسيون مثلا سر دوفيزي تشينبن البته كي هناك تدبير ورستندن فقط يعني ام بيجن ايرو چه قرار وي مثلا بدن يعني چه قرار دانه veya da çi tedbiri بالناف كرين يعني بالناف كرين هين يعني دبيجين كي مثلا هين محمد شمشك افانا اشكره نكرنه اف اورتا vadeli program جرتي قلت يعني افا مثلا برنامج نيفانا دبيجن دمها ايلول دبي مثلا دبينا امي اشكره بكن وين هيدا يعني ويشاغي وحرتش درك ميداني جهلك تجي مثلا انا هكي يعني محمد شمشك استشاره دكي مثلا ببانقر مثلا ب خودي كار ام بيجن بفانار استشاره دكي جهلك مثلا قادروي خو شي دكي مثلا سركي مثلا مركز بانقاسي مثلا او يا مثلا جوهر يعني بفي هواي انا قادروي خو شي دكي دبيج دجي او بيتشي وي بيجي يعني دناف كرين ويد بيش بي اشكال بذا انا هكي هين اشكال نكريه فقط فانا مثلا وي بتشاوي يعني بيجي وي بالدرب كده حرتش وي على سلب بك سيف الدين ابي حبكي فرسكريكي جالكي مثلا يعني كويري وزحمته وهناك زمان وي بيستندن فقط انت تشتي باش مثلا بيجن شيلا يعني اف فرهيا كي جيرتي وتن جاري اتشق يعني او فربوناوينا يعني ما بين ايصالات واخراجات الفرق مثلا هي او ناكي شقي سيكين بذي او استفاده وجوينا بديتن افناجي مثلا ببرايق ان هاكي مثلا اف كشف بترولي يعني بر مثلا قيمتي وانا هي يعني براستي يقولوا كشف نهين تشتر مثلا تشي بفانايا افناجي والسر اقتصادي وبر فيدا وينا تشي بفانايا ويعني دي بيشروجي دجي يعني وي هين وشها بنابو هين برحتر مريك عرب يعني شروع بك مثلا ويش تدبير بستين يا تدبير استندن ونتيجة وان بفتشي هين رحتر مريك عرب يعني شروع بك كيس كيس تكي عبد الله معلوم محمد شمشك بريا و وزير بو چند سال بره شي پولیقا دکر یک او بو دبي كمر سقما بويت خاصي يعني كباندي خو بجدينه يعني هناك خرجمه دولت وان كيم دك يعني كوها كربو هناك وزارات هناك ابو بيرسونال خو بسينه مامورينو بسينه يعني افريكي ويبو يعني افريكي ويبو يا الرياض داجي دبي برا فايز بلند به وقتك فايز بلند به وكي كي عبد الله قلت ديني ما بلند به يعني ابدينه كدولت يا سيكتورات تايبت دينه خود ده هركي بيتر دينه خود ده يعني دبر حوجه ملت دبي هاوي ده بتشهوي آل حكومتي بك يعني هرتم هر تشتا همش حكومتي هي بكن يعني هنك خرجمي خو هنك تشتي خو إذا إفضلي أم درجة بردن طبي دبر حكومتي هنكي قالك كم ياخد يخبر خو يعني أم هاد الشيء حكومتي هي بكن ياتشكي أم بكن هي زجاده المعلومه برای صفتی محمد شمشک وقتا وظیفه استند و به بو ازانم بارکی گران استندیه اف بیاناتاوی عولی بو چونکه معلومه وی اف آبوری پرسکریکاوی نه ترکی تنه yani tedbir küresel netevi İrol tul Avrupa jidinare tul devleti jidinare hakikaten duvarı aboriyedi, duvarı ekonomiyedi, perskrekle her deri heye. Şu boçe malume pandemik derbas bu. Vakta pandemi nizka 2 sala devam kir. Dü vaktiydi ev kesi duvarı aboriyedi hemi ben pir peş çünkü şu an ben ekonomist yani digo tesiru bandora veya gemani 5 sala ve dünya bişin. Hakikaten vakta tül dünya dinlere, tül Avrupa dinlere herkes iro disancı gerder vastı. Hatta azkarım bebejim, gellik devleti
bu hep ki nermayı gider baskırne yek şiveya Türkiye. Mesela do bırakayım Almanya'ya iskepir şurobe bu emştağılin hakikaten tişti bu balamıkşan yani goş sedisi gellik mağaze mezin vakil ve deram peşin esvaki ki van bol Almanya bu kış hatın kapat girin. Şu xemi nokta bu vallahi ez çume çarhab market avani süpermarket god a pencadı me yaxş par peyda kedi. Yani bahabu gomeder bas kedi. Bahabun gomun tahmin nakin. Yani be tabiravi ez dibejim. Go yeki Türkiye çünkü evji deprem de arthajanın hatı bu Türkiye. Şu Malatya'yı goz hatı mı edera. Go mevur ciddi go bazı bederam. Go yeki Türkiye gibi mehkel Almanya be o perege em distinin em bedünvi vallahi hindure mehkel goy beraber her Türkiye. Hakusi perskirek ne perskireka Türkiye yani bu befam kin bu geleme mesele fam kin perskirek ne a Türkiye tereye bir de malume ve harba Ukrayna o Rusya geçe bu evji tesiru bandor le hem herama mekir hem la Avrupa kir ve be balava Almanya goz xazım yani ev ambargo ser a Rusya wan ez naxwazim ji bo çünkü ticareta wî sedî şêst heftê bu ev derab girê daye ew jî tesîr ke serwan diye yani ev pirskirêka sıkıntıya millet der derbas bahabûnê ne pirskirêka Türkiye tenê ji ber wê jî Mehmet Şimşek aslında zanî bû çi bar girtî gomî bar kî giran raştiye adu da birayê Seyfettin ve bê balawe yani berî hilbijartinê hemlenî gavnî siyasî hatin avêtin yani hükümet eme bejin muhalefeti vaadin didan, vaadni pürmezin didan. Hükümet aslında vaadni goge ez garibim bici binim ez vaad nazeci bidim. Çünkü muhalefet şerke derdiket yani dugoze de ay diye 15 milyar akım. Dugoze emekli hakkı sevikim. Dugoze deprem zedaze binayan gışa belaş çektim. Ligor veya hükümeti ilk garibu rahaştay vaadindan. Vaad çi bu? TYT derxist. maaşe mamura goze bikin 22 milyar ekim. Emekliya kir 7.5 ve bikide. Eşhel kedi goze neviye depreme bidin. Yani insan ki gilvana dineri birayı Seyfettin ne havceye ekonomist bir. Le dineri zanı bu pişti helbijartini ve bahabuni ve zemek him betir çevbe. Ama millet ve şurovat kir. Yani dugok vakta hükümet bi. Ama ben sistemik veya avakiri hey. Vaadni mahul dedi. Eğer priskiriye vaka ve sıkıntıya ve zemi ve şiddet penci ve muhalefet ve şiddet haşte bir nod ve tesir elme bike lugor ve jitünlere encamı kalbijartı ne derken ev tesiragi iro de sahede dolar u euro zer gzede bun gzem hediye ediçed ve her tişt gbahadı ve aslında ev gavane gebere priskiriye kabu bere kalbijartı o ev vadi kalbijartı ne jibcibine ve sahe tesir bike şber ve Mehmet Şimşek zanı bu bar ki giran raştiye. Fakat ligor kanatamı. Dühündüre sal ket salu nif kede. Evveya eme hepki diji milleteme gelleme vakta gu tiştel millet kevre ve hepki aklı selim le mesele binere vakta gu eme kayşa xwe bijdinin fakat ligor kanatamı. Dühündüre sal ke salu nif kede ev tesira ve hepki gemi be. Şiboçe çünkü Mehmet Şimşek ana şugli bir akibeye. Ana mesela ev bahsa hafıza dikenş Amerika'nın teş Elazığ aslında o jiberet ekibavet hatmış yani dve derade bir şuguli belki röportaj rakhne kirindi beştaş Amerika'nın fakat ne var Mehmet Şimşek meclivi ekibeye adu daji pişti hilbijartine gellik devleti gibi Türkiye ne dostin ticaret bakın ya da dugo bırakı Erdoğan hükümet tengasiyet biminiş bu muhalefet kazancı bakın İro çendroye Tünleri güç bir Türkiye ketini tekili fazla ticaret yapıyor bakın. Çünkü 5 sal belki 5 sal yetişip ya kazanç bakın muamelata devlet anne ve karşılık sahip. Dinere ticaret cer lazım ve bir ticaret yapıyor ki evyaji de peşerojede net vakit ikinde döndüre şeşma ve haşmade döndüre sal ke sal unifkede kanaatamı aboriya Türkiye ve tek hebe yani ras ve behapki ve bina millet jifre be evyaji yeki tecrübeli ani bir de Azerbaycan vakta seru Komar Begeriya Erdoğan sual kiren bu ev gave Mehmet Şimşek avetine duvarı aboriyede tu pişgiriya vetkin nake seru Komar çıkot
و هم از پشکریا ویدکم و هم جی اف تشتا ام آلیکاریا ویدکن اصلا اف خسته جانا ویاجی بلا سبب سوال کرن چونکه بری محمد شمشک بی yani ve seroktya aboriya ekonomiye kabul bike du se cara hevditin be Erdoğan rikire bu ev tişte gavek ve bavetana biska duvaji bahs kir hem duvare faiz ede ya da duvare ticareta ekib ede ev tiştana işteğli bun ez birasti dühündüre sal ke salu nifkede aboriya Türkiye ligor devleti Avrupa gel ki ve betir peşter ez be akarım be peş. İnşallah ve rahman. Ki Yahya بين 6 دقيقة مانه ام تكبنا بري بل بالبجارتنا حرامي و يعني جبو شاردريا البجارتنا حشت مهمايه قالوا روشا اسطنبول ويا انقرة تشاوايه يعني ملات او هيفياك وجه ذكر ديتن نديتن يعني ملات نهار تشح روشديه كيسي فتين براستي يعني الاسطنبول الانقره او سروكي مثلا شارداريه هم منصور يواش هم جي اكرم اماموغلو هر دو يحيى قبل نابس كريك دنجي يحيى أبد هي يعني أشارة دنجي إسطنبول أنقرة قال كيك يحيى أمتا دوام كيك يحيى كلام كي إيجاري يعني أفحردو جي بالخاصة لسر تشت سكنن ام بيجن مثلا خلكي ايج كاري يتنبه دخن كار تفهم كيف ومعاشك يقولوا ناجلكي يعني ام بيجن سيدا معاشي وانجي يقولوا نتهم يعني وك ام يعني او ايج انها نبي حسابي كربانا كرك معاشي وان هي زي تربانا كاري مثلا اي بلديه ومعاشك يقولوا يعني بنيفانا وانا الشغل ينج بوق هين بيتر يعني راي خوان دانك يعني انا بوليتيكا وانا يعني كلام جي منصور جي حر دوكا جي بياي كسيفتي يعني خلكي ودبي البجارتني تجي دبي مثلا منصور يواش داوود دبي نزيكا 3500 انسان خص ايش يعني كار يعني شبو صرف راي وان بستين الي كاريا وان بستين وبفي هاوي وان بن باندورا خد دهيله ويعني الي كاريا جخور دهيله بفي هاوي يعني وقت دني تبيجي كي ام بيجن فلان خدمات جي اسطنبول بويه وياغوطال انقره بويه او خدمتي بناف بن يعني ايه مشهور بن يعني انسان بيجي ياو في خدمتها هاني افاي منصور يواش كريه وياغوطا اكرم اماموغلو كريه خدمتك يقولوا بنافدار تنيه هيك صفتي لا الانقره هي لا اسطنبول هي او خدمتها بري هاتي كرين ابناء بري 4 صلاحات للسر رونشتن ولو عين وقت بري بردوام دكي يعني تشتكي له تنية او تشتكي يعني انساني خور مثلا ام بيجن طلبه تقوي مثلا اف حقي بليتا تقوي ارزان بف مثلا تقول يعني باخذ تقول حق ناستين باخذ امزمي مثلا لاذيناكن فان تشتاني بعدين قد كرن يكي جيفاناجي بجيناني ويعني تو سر حالات جي بيجي كي مثلا اف مثلا تيدي حتى وعدي منصور يواش بلا هبون يتحقق هنا اجي تنبو يعني مثلا هالبجارتنا هرمي دي يعني علاقه بمثلا ايتير هي واحد يقولوا داهي دابون فقط دي بيجي كي دي اف شخصي جي ايتي مثلا امكليبونه تزميناتي وان داهي دي بيناد يعني منصور يواش بياخذ مثلا كلام امام حردو جي يعني ناف يقولوا ندانه او رايق بيجاري مثلا دي البجارتني دي جوان دركتن ولو خيات كرق مثلا ابرايوان بيشي بون افنا براستي ببراني للسر جاردي بوليتيكا في هالبجارتني وبوليتيكا في هالبجارتنا سروكاتيا يعني سروكومار بو نا يعني هالبجارتني يعني هالبجارتنا شارداري يعني ابراي قدر كتنه ني هالبجارتنا يعني مثلا بلكي وينزيكي هذا فقط تف نراي وينان ني شارداري يعني çünkü ويج نفر انسان بشتي قد يعني
سەرۆکۆمارتی دەرنەخستن و وانا ev Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu jî şexsê xwe jî ketin vê yani hilbijartinê piştî vêna îca milletê cardinê û ji xwe rûnên û ji xwe cardî bifikirin ew ê qerarekî nûh bidin û ji gor vê qerara nû jî gelek jî wê di elehiyê wan de wê qerar bidin têbine rijî û wê yani fikra xwe jî biguherin û bîrxase jî ev kurmanciyê menî kê yani hani alîkarî dabûn Mansur Yavaş û dabûn Ekrem İmamoğlu hew tenê êkê diwir de bi cî girti bi qadro stendibin û diwir de karê wan hebe menfaetê wanî yekayek hebe ew na belkî alîkariya xwe berdewam bikin fakat êdinê wê bi pirayî ji bergê tu yani vê alîkariyê fehm nekirin kêsêfetîn ew ê paş divegerin ew ê fikra xwe biguherin ez wilo difikirim kî milletê menî kurmanc wê vê carê wek cara 2019 wê alîkariyê ne de Mansur Yavaş wê ne de Ekrem İmamoğlu. Malum maqala rewşa şaredariya İstanbul ya Ankara'da kir. Me gotibû em ê peyvê bidin Kekî Abdullah. Kekî Abdullah malum Ekrem İmamoğlu waqtak hese birevê bernamekî derxist. Ev bernama wî çi bû? Du gote xaş ol, gor ku wî gote bo xatê ku şaredere İstanbul pir nekevbin deyna em ê hinek tiştan nekin. Navê wê bername xwe jî temel atmama Turanî. Yani me gote ez îş nakim. Ev yek. Ya didoya malum 2 sal berê İstanbul berfekî pir girîng bariya. Berfekî pir bariya û İstanbul bi roja millet dike bi şemalê xwe bi şina îşê xwe me dît ku şaredariyê İstanbul serokê wî Ekrem İmamoğlu çi îş xwe digere. Tev mêrik dibe yani tev ne Türkiye bû. Yani çi ku hat gotina Türkiye jî. û ya sesiya jî di İstanbul lehîra bû û maalesef yani hezara insan ketibe tesîla wê îşê wan malê wan ketibin avê dîsa Ekrem İmamoğlu ne beçavî millet bû. Vî mike çî jî dike? Yani birasî birayê Sêfettin berê her tiştî hem duwarê İstanbul'da hem duwarê Ankara'da tiştik bala min dikişîne. Ev çi ye anket di heqê wan de tişkî nabêjin. Ev nizam bala ve kişand muhakkak bala ve temaşevanê me jî kişandiye. Çünkü şaredarê gisalek jêrdima ya da hilbijartina me derbas kir çardê Gülanê de salek zêdetî hin wext hebû tamamê anketa di heqê wan tiştin digotin. Ev jî herhalde encama anketayê di heqê hilbijarta çardê Gülanê de tiştik digotin û ev dijî wan giderket aslında tarîxê de cara yekemî ne heqûs karizma anketa daketiye. Yani hatta Amerika bir rezil bunu denk şu an nay. Çünkü anket eme ve nif puanık hatta virgüla getiştağılen ne puanık ne 2 puan ne 3 puan ne 5 puan fark o tu anketa derine xist şiber vejid varê şaredariya bilhassa İstanbul'u Ankara'da tu şirovanakın ya tu istastikan nadin ev rastî pir bala mikşan di pêş dijîl gor qenata me gavna bavêjin ya da anket naçêkin ve pir bi temkîn hereket bikin ji bo karizma wan dibe hilbijartinê jî daneke. A du dagîte ku Ekrem İmamoğlu li gor îstastika yani ê fermî wadê giberî gibe ser İstanbul bibe serokê İstanbul şisedî heştê û sisê wadê xwe bi cî nanîne birayê Seyfettin. Bine ev a fermiye. Yani ev nek em bin en nizîkî hükûmetê ya da em bin hinkêde hat wadî wî hesab kirine çi gotî yaz kirine de hinek dinivîsandin û ew tiştê gi bi cî anîne şisedî heştê û sisê bi cî nanîye. Ev hakikaten îstasîk غريب و پر بالا مره دکشینه شبر و یکیجی وقت جی کرم کرد انسان نیتا و خبات گتونه به نیتا و خدمت تونه به بنگاه که جر حاضر دی او بنگاه جی چی بو اتدی که تو جی کی وک ام بن تو خدمت که بک د عادتی ترکی دی تورن که چه دکن و در او تدی قردلا چی دکن مقصا جی دکن
اگنیتا ده تونه بگره تو بنگاه کشور حاضر بکو وقت جیب کو بنگاه بیاج حاضر کو ولا استتورن میرنا چه ناکم اصلا بنگاه و یاد ویجی او وعده گدانه بنگزانه بو خلاص دکه برای سیفتین دوی دراده ده حقه شارداریا İstanbul و Ankara'dı. Malume ve 10 belediyemizin desteği CHP'den şehirla İstanbul'du. Şehirla AK Parti'ydi. Ezbi bejib en avantaja gümezin Ekrem İmamoğlu gülser bu o hatana hizmeti ginekirne. Şiber ve yekeşi dve helbijartineti. Dugor kanatame tişteki xuyat ki AK Parti namzet ki hem bala millet bükşini و هم جی گبسر کبه و نامزد کی بوی رنگی درخه بنا ده هلبجارتنا که در باسپوجی لگلگ جا باقانه خو وکیل ردان اصلا بیا جاره یکمین بو دوی جاره جیده bilhassa ew 10 bajarê mezinî de destê CHP de serî di İstanbul'u belki Ankara'ten ve du heb namzetê hakikaten gi bala millet bişîne gibi van kesana gibi hizmetê bikin şanadı hesap ki verdikin. Fakat vegm goş hela AK Parti'de belki avantaja heri mezin ki Ekrem İmamoğlu dühündüre ev 5 salanadı ev ji biskadı vakte tiştin gotin ev gave avetini hizmeti ginekirine divi varidi milleti İstanbul gorme vecari ev çikveş destivi derken. Adu da akbalamedik şine aslında şehla CHP'de vaktatül mesele. Hem nikaşya İmamoğlu, Kılıçdaroğlu heye hem şehel kedi hingi be hesabı hündüre xoya ketine tu hesab tu kar ana hin şehel bijartina a heremire a şarediyare ne kerine. Çünkü du pirskireki her imezinle peşavani. Yekşi dinavvandı serok ve kibbe ev medyaya neziki CHP ser navi ve siyaset etkin güçlü bir bırak Kılıçdaroğlu here ev ya ne dişki normali eşhel kedi ev partiyedi. Yani bak İYİ Parti, Deva, Gelecek, hatta Saadet evvanaji hesabı kitabı konulu serhev. Hey ana CHP şınavi hesabaj dernek ediyor. CHP de bir yağmur vanar ittifak kırın. Hakus milletvekili desteği mi çun? Ortunlara rayış mı anin ayrıya. İYİ Parti ertikebi çedi beji. De bir valla tamam. Emi Ali Kartiyev CHP'de. Fakat hakus bajarı mezin ezduqasın. Manavi çiye? Liser naveme o tu namzet lüve derar re nadı o te tek hebi. Yani tu irol hali CHP dinere. La hali muhalefet edinere hengi bu xwe daketin. Hem CHP bihundure xwe hem ji parti ittifak kir bu buan daketi tu haziriya gişaredariye re ana a eme bejin ye heremi gibikin ev helbijartin ev hesabı kitabı dinabe navandı tüneye asisyaji ev kesik Ali Karti didan var. Didan CHP هالبجارتنك بفيرنجي قدر باسكرين او بيفي قلا او مزن او سدي 65 مدر خستي او باناتشونه ايرو د بلديات جي او بيفي CHP peşti bak hakikaten zede perenakı. Çünkü millet bir artık on makandırmıştık. Ne vakıye şiberve de halbjartına peşiyedi. İşte ezdi benim bilhassa şehla CHP'de durum ne başı ev deh bajarana belki henekde destat biminin fakat seri İstanbul o çarpınç habede az devem o işte CHP derkeve ve nikaşiye dinabe navandışı ve devam ediyor. Mala baba. Nesatin Hoca jir dibin Hoca pilaka da perdegere. Dibi hila kufur bigirena ve roki beri xobdan amalamin. İra Ekrem oğlu Sarık şaredere İstanbul'u Sarık her bebet makamı xorun iş bike. Fakat gota peyvek gotiye jestadi haşti o sesiya bicivenaniye. Yani eğer şermek ipirmezne brasti. Avcı milletime evya beş abi xabine. Eğer Yahya derbası mecara xoya talib bin açara bin. معلوم هالبجاتن قدية جهبه حتى كمية خطي خبر خو قبنا خينا بيجبوتشي ما أكتنا في حالهان بتياناكن رادبن ملات رخنا دكن ملات بشوك دبينن دخن ستي ملات طبي ملات شي أبتشتا لوان قبولنا ك وتنجيب خلوا بلاندك
وأبجي دبي سببك أو دنا خدا شركة نها دنا جهبه ده حربكي مزنة كتير ودبر ده يعني جبو سلوكاتيا جهبه ده أكرم إمام أغلي وكمال قرشتا أغلي تنقيق فهدو بلندكن ومعلوم دو بو هدو ديتن دبر ده هنشد بينن هنشد كادر بيجن كسي في الدين أنا كي قلجدار أغلو بشتي كي اللي بجارتنا أول شاردي قلاني قدر باسبو لما سيخس خلكي يعني هناك حنكي قبل بيكر قلت كي 2000 درهم 2000 درهم 2000 درهم يعني معنيا وينا أردوغان كحيلا أبقو تناوينا كو نج مربو أب ميدان خندنا وينا نج مربو كو شندري بارتياوي ربو حقا تجي وردركت يعني دركت ميداني هناك بشتي كي شاردي قلاني قلجدار أولو يوهل بجارتن وان داكر جير قوتن حيرا عمريته تمام بويه عمريته سحبتي وشار صالة دي جاري ده في قوت غيبر وهر إيجاري وينا بريق حتى إيرو سياستا وينا دبي أردوغان دي سراي دي حياة خود دومينه دبي أردوغان ديكتاتورك تك زلامك تنيه وحر تشتي بدس دبي ويناي وبدستي ويناي بفيهاوي أردوغان رخنتك فقط دركت ميداني قتشيه أري الجدار أغلو ديكتاتور بخويه أو يعني قولتغ برناده ونكارش قولتغي رابه وناخوازق رابه وإيجل هم بروي رابه جيبه وانا إمحاقه جا كي سيفتين أنا كي جابه نجي أم بيجن مثلا ري بدي إمام أغلو تجير بيجن حيرا كاراب بجيناني كا تجمع يعني خورتره كايجا تيرو ورتوش جينا مرونه تشكي ورتني كسي بدين يعني قلجدار ولد بأزل مقامي خرونين وأزفي مقامي برنادن همجي دو آلي كارك قلجدار ولو أفلنت قشتشو ولو بقريك أو يابو جو فينا جو إمام ولو أم دفكرن قالوا أم جبو شارداريا اسطنبولي أم إمام ولو بكن نامزت يا نا يعني كسي فتي يعني هاو تاني نجي مثلا بيجني إمام ولو إجا قلت غير مثلا جهبي مزناتيا جهبي بدسخينه جا احتمال هي ايجاري هب قلت غير قد بين نادي جي كيسوي هذا يعني افانا بفيهاوي يعني دهندري وان دي شرك بابتونا كي قالكي يعني كوير ومزن دس فكريه يعني اونا دبي جي امام ورد بيجنكي دبي دوسيا حقيقه دفربونه اي حالهن اي مثلا اب قلتنا قلت جي يسقاير جي نامزه جي او جي حاكمار تقوتيه ون احمقن جبر فينا او دعوة كله هي وش غبني فينا دعوة إحالة هنا في هاوي دبقة الجزاء بخو جبر قة الجزاء بخو جيت نما كاريجا شهردارية جبقة دبقة نامزد جبر ولو أم شخور تفكرن حيلا وشما برسكريش مردر كذا أمي بلكي أم شخور بفكرن يكي دا أم بكن نامزد هنا أبقو تناجي جي إمام غلور هاتي كرن يجاري إمام غلور يجي دبي حيلا دبينا تشكي وري تني تو يعني وق أبانا تنبن دبينا تشكي ولو تني إيه جرك دوغهارتن دهندري جهبي دشيبي و أب جهارتناجي نجت دورا خطري بجهار جرك توار جهارتن بنا كسبتين إجاري كا بفان دبيجي كي دبي أف دلجي د بارتي إيرو هنه كأتاتوركي رابق بفي يعني نامزات لهمبر قلجدار ولد بي أتاتوركي تراخ إجا كاوي تشاو تشي بفي معنيا وينا تشيه قلجدار ولو حيا إيرو قلتغي خو برنادايو برنادي ولو جي إمام ولجي جي دوري درخينه جبني وينا تونك نامزت تونك سروكي يعني شهرداريا اسطنبوليش يعني حسابي وينا للسر فينانه وإجاري وقت مثلا عبد الله جوتي عصنداج علي كده افانتاج كيجبو اقتداري ام بيجن نامزتي خو زو اشكره بك مثلا شهرداريا اسطنبوليش انقره جي ایوان باجاری گیبیل خاصه جهپتی دیگه گزو اشکره بکه و نامزدنی باش درخینه پیش که کسی بدین به آوانتاژا گی ایرو اوانا پف کتنه بدست وخینه باوریا تبه اوان باجارانا جی وشکیس جهپی هر که کسی بدین ان شاء الله ورحمه كيكير عبد الله بينجا قيمه ما يعني معلوم وانا حوجه
لساق بفكرنا قالوا ما كده خطا كريه ام تشوا بكن شبكن لسبب فكرن اما مالته امدنرن او قولتغاك او لي روشنا بو خاطر معقده بكن شريبت يديروا كده اي مسلي وعطيك سلوكي وان بمبره ويدخل مازال يديروا كده هي إلكاوي حسبيوي وزيريوي بيشتغل من أخي صارتي يعني أبعد بلا من قالوا تمال قد اشتروا لي وعطيك بمرجي تبي أو مقامات خمس دليل خلنا خمس دليل يعني شركة شوك بشام هي هذا ما يفهمكن يعني برای سیفتین معلومه قروتای پیش CHP او قروتای ایرو پرد اشتغلن لسر يعني كا بهلن پشتی هالبجارتنه یا بری هالبجارتنه هم قروتای بکن قلشتار اغلو بخوا پرد خوازه و حساب و کتابه خوشی لگوروه کریه دبه بری هالبجارتنه امی هرن قروتای شبر چه ویا اصرار دکه چونکه 2019 هالبجارتنه هرمی شارداریا بلدیا حقیقتا شهلا CHP de yani serkeftinik pır baş bu. Seride Ankara ve İstanbul istedi bu. Belediye desteği AK Parti'de bu hani bajaret cistendi bu. Sterka Kılıçdaroğlu aslında ve deradı ya da ek emebejin ve koltuğa ve sağlam kiri bu yek şey evtişta bu. 2019. Fakat işte ki evcil peşya kodu bine. Yani ev deh bajar de sericide İstanbul Ankara و دوان ده باجارانا ده 4-5 حب گدیش دستیوی گدر کبه و تمام ترکی اف رایه ده yani هلبجارتنا هرمیشی ده رایه وی در کبن kesik nikar Kılıçdaroğlu idi خلاص بکن yani hatta ana Kılıçdaroğlu ser nigah işte bu ev kabinaviya anaye makayakı istifa kir fakat kabina ki iro de dönem vakti ki de malumeti Muharrem İnce لهمبروی درکته بو به پوانی هندیک جی محرم اینجا قروتای وندا کرد yani belki o baseroke CHP pişti ve Kılıçdaroğlu gavaga avet ev kese ali kartiya muharrem ince kir bu kış tasfiye kir iro ek dühündüre ve der kış pişkiriya Kılıçdaroğlu dikin iro ev rahneten ve ev diben görük du her ve beze ser koltuğa xwabim aslında bu قروتای hatta gel ka duyu vakti du wala ev قروتای hatta hebe yeki vak Atatürk jibe le hember Kılıçdaroğlu der ki dizini kare kazanç bıkar. Çünkü güç koltuğu xop Kılıçdaroğlu ji guan fikri daye. Fakat sahede yani hakikaten erişniş hela CHP'de şehela emebin medyayı şehenek tope gran hanici şubu yani Kılıçdaroğlu her tamamı gava duvi varid tabeşin. Kılıçdaroğlu ve çukası idare ve çukası ne ki ne belli fakat vakte god aynı minoka Mısırlıya yani desti be ev koltuğa bu beranede ya da hakus helbjartın 13 helbjartın 14 helbjartın tevenda kiriye hinci tu derdikave yani hem ber millet ha tuş hela AK Parti vaktal mesele dinare AK Parti hiç nafazı Kılıçdaroğlu degiş. Çünkü Kılıçdaroğlu hatta ve derabe bavariya millet bu nay ebajı AK Parti'ye hakikaten avantajı her mezene. Adu daji yani birey seyfetin tiştek bağlamadık şine yani şu çıl kurultayı ge acelet ki ge dve kurultay pişti ge avab be se 4 meh vakti vandı. Yani şu bu helbjartın ki hesabı kitap kişi bakın وقت بیسکاده مگو اف پارتی که بلدیاش CHP دخوازن و مینوکاوان چابه چون CHP veya پر خوشک زانه دی İstanbul'du bilhassa o da Ankara'da İyi Parti ve HDP که پشکریا CHP ne kazanç nakı veya ucbek nabe khozanın eşhel kedi İyi Parti evi kozazanı şber vi kozazanı jidi be wala tuzanı tu şaredarini mezin dedim ze pişkiriya te tu ne demes pişkiriya te nakı وقتا اجار دیا زانه bana lehevneke ev HDP lehevneke çünkü o tabana HDP'ci pürve sorgulamıştıklar. Yani jerdibeşe yani te pişkiriya CHP kir ama te hakkız rayvanda kirin. Ya van ke sana düşmeni kurda bun te çok buan ve greda ama meşi rayvanda kirin
HDP jî li hêlkê dibe kas piştgiriya wê bikim nekim diwirde. Yani ji van her du partiyana yek piştgiriya CHP neke her du belediye û gelek belediye di wê wenda bike Kılıçdaroğlu ji bo hilbijartin ge piş nekeve ev kurultaya gelek ana dibêjin bira bimîne piştî hilbijartinê ew dibe na. Bimîne piştî hilbijartinê millet wê beya û teheqqus çardê gulanê du bîst û heştê gulanê di zaten wenda. Eva heremî te dîs wenda kir. Bu pazde heb hilbijartin tu wenda. Ya ma tu hîn li bende çi ye? Ew kurultaya ge sağlam kiriye ew jî nemakarî wê xelas bike îro hesab û kitabê wan wek te jî kerem kir ji xêndî hilbijartinê kiye koltuğa xwe muhafaza bike kîja kurultayê bimîne konuma Ekrem İmamoğlu ve çabe İstanbul û Ankara di pêşerojê ve çabe yani şuya pêtir ji hilbijartinê pirtir ji şarederiya pirtir îro koltuk niqaşiyê di navêna wan de hesab û kitab li ser wan dibin li pir de ekrana de ara Ekrem İmamoğlu û Kılıçdaroğlu tişteğlandin fakat di sehê de hundur de ev niqaşî ewanê meqayiqê avêtin ewanî kurultaya ji avêtin niqaşî di navêna gişa de ye ev şûrê hatine kişandin birayê Seyfetî piştî hilbijartina heremî ev şûrê xwe tûjkirine heya o ve gişca pevkevin hakikaten îro niqaşiyê di navêna wan de rexnekirinê di navêna wan de sûjdartiya di navêna wan de sed qatî wê zêdetir bibin û ez qenaat dikim CHP zû zû bi xwe nayê ev ya jî feraseta milletê me de û belkî hilbijartina çardê gulanê û bîst û heştê gulanê ev encam derxist meydanê. Bi rastî niha mijakî heye. Milletê me ji ber vê mijayê nabîne tesekî di bîkakî de ye. Bi xêr ev mija li ser milletê me rabe wê millet tên bike kî gure tesekî di bîkakî de ye. Ez ji bo çi dibêjim niha wek te gote di vê hilbijartina 2009 çêbû. Ev partî em dibê nayên hevdû. CHP, İYİ Parti, HDP. Bunyek. İstanbul xistin tesê xwe. Ankara xistin tesê xwe. Wan şaredarî de gişî xistin tesê xwe. Îrok ev tifaka wan bê xuya kirin. O millet lê hay bibe. Ev milletê me kurmanc wê bêjin we çawa dengê me daye dijminê me. Malum CHP hetana dijmante Kurda kiriye. Ev yek ya du doya jî İYİ Parti heta niha dijmante CHP kiriye. Ku ev jî bê holê millet jî vê xweş fêm bike wê çexê wê dengê şaredariya rengê şaredariya xweş bê fêm kirin. Xweş bê xuya kirin. Em hêvîdarin wê milletê me ê kurmanc û wanê ê tur jî ew ê şiya bibin li hember vê kemîna îdê wê dengê xwe binekirin. Gelê temaşavanê me em hatin dawiya bernama xwe înşallah di hefteya şûn de em ê tevdê bibînin. Heta vê roja bibînin di nav qê û xweşê de.